Ајде, нема пуштање. Владче, прдни, брат, прдни! Кинете ко Власи на рингишпил, ајде. Прдни, бе, прдни да га загушиш, прдни! Ајде, вучи, ајде, оп. Идемо Перник, ајде. Абе, кажа ти прдни да га ебу! Моли се, Да падне у несвест. да изаѓе на подиум. Ајде, sada да видимо. И... Зашто бе, Ајде, убаво да прднеш и Карли. ке падне у несвест оне. Доđi ovamo. Ajde, Harli. Ajde. Harli. Da vidimo da li smeš protiv ženu. Ajde. Ајде! Ajde, Harli. Ajde, Harli. Lele, que ne možeš da sednete belja. Polak bre, Karli će pani ženu tamo na tribinu bre. Крај сам, четврта ми е! Четврта? Следеći takmičar Doktor protiv Karlive lepše polovine. Aj sada te vidim, Karli. Aj sada te vidim. Doktore, slušaj, na njemu ne treba zeleno šuškova, nas ima zelenu kosu. Ne pokušavaj da je podmitiš. Lej, nemoj takve provokacije, će spiješ ti na punjavče pred prak. Ajmo! Tvrda borba, tvrda. Nema labovo. Ajmo. Ajde, doktore, ajde. Mori napni ga, prepuni ga u Moravu tamo. Već da nema kilažu, ima kolektivče da leti do Moravu. Mito i korupcija radi mito i Karli, što je ovoj Karli, kako je ovoj grlenje, ljubenje, odeve, šta se ovoj dešava? Kako je rečeo ti pojede četvrta? Će si tražiš ti petu pokovinu. Samo daj pare. Opa, doktor si pati dnevnicu. Ali doktore, čekaj, ti nisi završio. Imamo još jednog iz istog kluba, ozbiljnijeg takmičara Aleksandra.